Bwana Masad Boulos yaherutse kugenwa nk'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afurika, yakiriwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanditse ko Bwana Boulos yaraherekejwe na Madame Corina Sanders, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe Afurika, hamwe na Dan Dunham. Yagiranye ikiganiro kirekire kandi cy'ingirakamaro na Perezida Tshisekedi, niko ibiro bya Perezida byanditse. Ibiganiro byabo byibanze cyane ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi bifitanye ubufatanye bw'igihe kirekire bushingiye kuri politike n'inyungu rusange. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu rurimi rw'Igifaransa amaze kugirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi, Bwana Masad Boulos yagaragaje ukuri n'ubushishozi ku ngingo ebyiri z'ingenzi, niko ibiro bya Perezida wa Kongo byanditse. Ati mwumvise amakuru yerekeye amasezerano ku byerekeye amabuye y'agaciro. Ati twakiriye icyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nishimiye gutangaza ko jyewe na Perezida twumvikanye ku cyerekezo cyo gushyirwa mu bikorwa kw'ayo masezerano. Ati nishimiye gukorana na Perezida Felix Tshisekedi n'itsinda rye mu gushimangira umubano wimbitse uzagirira akamaro abaturage ba Kongo n'Abanyamerika, ndetse no gushishikariza ishoramari ry'ibigo by'abikorera bikomoka muri Amerika, cyane cyane mu rwego rw'amabuye y'agaciro hagamijwe iterambere rusange ry'ibihugu byombi. Ati nibyo rwose dukeneye ibisabwa bikwiye kandi bifasha ubucuruzi kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Ati mwizere ko ibigo by'Abanyamerika bikorera mu mucyo kandi bizazamura ubukungu bw'aho bikorera. Yavuze ko ari ishoramari rya miliyari z'amadolari. Ati ni imirimo n'ubumenyi buzashyikirizwa abaturage ndetse no gushora imari mu bikorwa remezo. Ati nta bukungu bwagerwaho hatari umutekano. Ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye gukomeza gufasha mu guhosha iyo ntambara. Ati turifuza amahoro arambye yubahiriza ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwigenge bwacyo, kandi atanga umusingi wo kubaka ubukungu bw'akarere. Ati turashima amahirwe twahawe yo kuganira ku cyerekezo kizima hamwe na bagenzi bacu bahani Kinshasa. Iyi ni inyandiko ya Presidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishishikajwe cyane n'aya masezerano y'amabuye y'agaciro ishaka kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yiteguye gukora byose bisabwa kugira ngo aya masezerano asinywe. Kubera iki? Aya masezerano arimo iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikeneye? Afite uwuhe musaruro? Ashobora kugira izihe ngaruka? Muri iki cyumweru nibwo Perezida Donald Trump yashyizeho ba mwana we, ni ukuvuga sebukwe w'umukobwa we Tiffany Trump, ngo abe umujyanama we wihariye ku mugabane wa Afurika. Ni Bwana Masad Boulos. Akimara guhabwa izo nshingano, yahise ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore ingingo ukwiye kwitaho niba ushaka kugira amakuru ahagije kuri uyu mujyanama mukuru mushya wa Donald Trump ushinzwe Afurika. Afite igisano n'umuryango wa Donald Trump. Akomoka mu muryango w'abacuruzi bo muri Afurika y'Uburengerazuba, kandi afite ubwenegihugu bwa Libani, Nigeria, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gitangaje kirimo kuba Masad Fares Boulos ari we wagizwe umujyanama wihariye wa Donald Trump ushinzwe Afurika. Ni umwanya yahawe byongera kugaragaza ko diplomasi ya Perezida Donald Trump ikomeje gushingira ku bucuruzi n'umuryango we. Boulos yarasanzwe akurikirana ibirebana n'ibihugu by'Abarabu n'akarere k'uburasirazuba bwo hagati, ariko ubu yageze i Kinshasa muri iki cyumweru, aho yatangiriye uruzinduko rwe rwa mbere ruzamuzana no mu Rwanda rukamujyana muri Kenya no muri Uganda. Yagiye muri Kongo aherekejwe na Corina Sanders, umunyamabanga wa Leta wungirije ushinzwe Afurika. Boulos yahawe inshingano zo guteza imbere ibikorwa bigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushishikariza ishoramari ry'abikorera bo muri Amerika muri ako karere. Ni se wa Michael, umugabo wa Tiffany Trump, umukobwa wa Donald Trump. Masad Boulos afite ubwenegihugu bwa Libani, Nigeria, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umucuruzi wujuje ibisabwa byose kugira ngo ashyigikire politike nshya ya Amerika yiswe America First, ishyirwa mu bikorwa na guverinoma nshya. Imibanire ye ya hafi n'umuryango wa Perezida Donald Trump ndetse na business yakoreye muri Afurika byamugize umukandida wihariye kuri izi nshingano.
naho kuba yaragizwe umujyanama mukuru aho kuba intumwa idasanzwe envoyé spécial byatumye adakenera kwemezwa na Sena ya Amerika. Bitekerezwa ko igice cy'ingenzi cyane muri mission ye cyangwa se mu butumwa afite ni uguhura n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi. Uko ni kwiga guverinoma ya Amerika ibona diplomasi yayo. Ibi ni ibisobanuro bya Cameron Hudson. Uyu yahoze ari umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ubu ngubu akora muri porogaramu ya Afurika y'ikigo cy'ubushakashatsi ku mutekano mpuzamahanga i Washington, Center for Strategic and International Studies. Ati twabonye uburyo bw'imikorere muri Ukraine no muri Gaza. None kubera iki tutabona no muri Afurika? Ati mu bitekerezo byanjye, igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zikomeje kubigiramo uruhare, igisubizo kizashyirwaho mu guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo kizaba amasezerano ya politike gusa. Ntihazabura igice kijyanye n'amafaranga gishobora no kuba gihuje inyungu z'ubukungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Amerika binyuze mu mabuye y'agaciro. Kimwe mu by'ubutegetsi bwa Donald Trump bushyize imbere mu gihe cya vuba no gusubukura imirimo yo gucukura etan mu kirombe cya BC giherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ni ibisobanurwa na Joseph Slavik, ni umwe mu lobbyist cyangwa se umuvugizi n'umujyanama w'inkoramutima ya White House, akaba anayobora sosiyete Scribe Strategies and Advisors ikorana na Minisiteri y'Itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiciro by'icyuma cya etan byarazamutse cyane nyuma y'uko sosiyete Alpha Mining Resources itangaje ko igiye guhagarika by'agateganyo ibikorwa byayo kubera urugomo n'umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni kimwe mu byihutirwa cyane gusubukura imirimo y'iki kirombe, niko Slavik yemeje. Urugendo rwa Masad Bulos i Kinshasa rwari rumaze guteza impagarara mbere y'uko rutangira. Zari impagarara zari zishingiye ku mpungenge ku ruzinduko rw'uwo mujyanama rushobora guteza impaka mbere y'uko runatangira. Perezida Felix Tshisekedi yahisemo guhagarika ikiganiro kuri video cyari giteganyijwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane n'umusenateri w'umurepublike wo muri Texas, Ted Cruz, uyoboye komisiyo ishinzwe Afurika muri Sena ya Amerika. Iyi mpinduka ya nyuma yabayeho nyuma y'icyumweru kimwe aho undi munyapolitike w'umurepublike wo muri Texas, Ronnie Jackson, yari amaze guteza impagarara za politike i Kinshasa ubwo yanengaga ruswa yo muri Kongo, akanasaba ko umutwe wa M23 wavanwa ku rutonde rw'abarwanyi ukinjizwa mu ngabo za leta. Yabivuze mu gihe cy'ibazwa cyabereye muri komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongere ya Amerika nyuma y'uruzinduko yari amaze gukorera muri aka karere. Aaron Poynton, umwe mu banyamahanga b'abalobbyist cyangwa se abakorera leta ya Kongo mu bikorwa byo gukangurira Washington kwiga ku kibazo cya Kongo, yaravuze ati tubabajwe n'uko inama yari iteganyijwe ejo hashize na Senator Ted Cruz yasubitswe ku munota wa nyuma na Perezida Felix Tshisekedi. Atariko kandi twizeye ko intumwa yihariye ya Perezida Masad Bulos azakomeza ibiganiro byatangijwe n'inama y'ubucuruzi hagati ya Afurika na Amerika bijyanye n'amasezerano ku mabuye y'agaciro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati twemera ko guteza imbere ubufatanye bwimbitse bwa diplomasi, ubukungu n'umutekano hagati y'ibihugu byombi bizafasha kongera umubano w'ubucuruzi, guteza imbere ituze mu karere no kuzamura imibereho myiza y'abaturage ba Kongo. Kuba bwana Masad Bulos, ba mwana wa Donald Trump, yarashinzwe gukurikirana ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ni ibintu byatekerejweho neza. By'umwihariko hashingiwe ku mubano we ukomeye n'abaturage bakomoka muri Libani bari muri Afurika, bishobora kumubera ingirakamaro cyane. Umugore we yitwa Sarah, ni umukobwa wa Zuhair El Ashkal Fadul. Uyu ni umucuruzi ukomeye ukomoka muri Libani, akaba n'umukuru w'umuryango w'ubucuruzi ukomeye cyane muri Afurika y'Uburengerazuba. Itsinda Fadul Group ryashinzwe mu 1966 muri Burkina Faso, ubu rikurikirana ibigo birenga 100 rikorera mu bihugu birenga 10 muri Afurika, i Burayi no mu burasirazuba bwo hagati mu nzego zitandukanye zirimo ubwubatsi, ubucuruzi, inganda ndetse n'itangazamakuru. Ijambo ribayobora ni ubudahemuka. Masad Bulos yinjiye mu bucuruzi binyuze kuri sebukwe nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Libani, L'Orient Le Jour, mu kwezi kwa 11 gushize. Iki kinyamakuru cyanditse ibi ubwo izina rya Masad Bulos ryavugwaga bwa mbere nk'umwe mu bantu bashobora guhuzwa n'ibiganiro bigamije kurangiza intambara hagati ya Israel na Libani. Nyuma yo kuva mu gihugu cye cya Libani akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
Yarize ahakura impamyabumenyi mu mategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Houston, Texas. Nyuma yaho yafashe ubuyobozi bwa kompanyi ya Skowa i Lagos muri Nigeria icuruza amakamyo. Yahise yihuta cyane mu gukira biturutse ku bucuruzi bw'imodoka mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Ibiganiro bigiye gutangira hagati ya Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'amabuye y'agaciro byateje impaka zikomeye mu bijyanye no kuvanga inyungu za diplomasi n'inyungu z'ubucuruzi, nk'uko bisobanurwa na Habib al-Badawi. Uyu ni umwarimu muri kaminuza ya Liban ukurikiranira hafi uruhare rwa Bulos muri guverinoma ya Donald Trump. Uburambe bwe buhagije mu bijyanye n'ubwikorezi bwo ku butaka ndetse no mu birebana n'imashini ziremereye muri Nigeria bwazamuye impungenge ku buryo bigaragara ko inyungu za Amerika ku mutungo kamere wa Afurika zishobora kuzamo inyungu bwite zishingiye ku muryango we. Uyu avuga ko ikintu cyari gisanzwe gitandukanye inyungu bwite z'ubucuruzi n'inshingano za diplomasi cyahoze gifatwa nk'inkingi y'imiyoborere ishingiye ku ndangagaciro ngo kirimo kwangirika mu buryo bugaragara, kikangirikira muri ubu buryo bwa Donald Trump bwo gushyira abantu bo mu muryango we mu myanya. Uretse umubano wa hafi n'umuryango wa Donald Trump, Masadi Bulos anahuje amateka n'abandi barabu baba muri Amerika bakoreshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Mu kwiyamamaza mu 2024, Bulos yarahagarariye umukandida w'abarepublika bwana Donald Trump mu banyamerika bakomoka mu bihugu by'abarabu. Yamufashije gutsindira leta z'ingenzi nka Michigan icumbikiye umubare munini w'abanyamerika bafite inkomoko mu bihugu by'abarabu. Mu kwezi gushize, Donald Trump yagize Amer Galib ukomoka muri Yemen wari umuyobozi w'umujyi wa Hamtramck muri Michigan amugira ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kuwait. Hashize icyumweru kimwe, Perezida Donald Trump yongeye guhitamo undi muyobozi wo muri Michigan, Bill Bazi, utuye Dearborn Heights kandi ufite inkomoko muri Liban. Uyu we yamugize ambasaderi wa Amerika muri Tunisia. Aba bagabo bombi bagize uruhare rukomeye mu gutsinda kwa Donald Trump mu matora yo mu 2024 mu baturage b'abanyamerika bafite inkomoko mu bihugu by'abarabu n'abayisilamu. Abenshi muri aba baturage bahinduye uburyo batoye, bavuye ku ishyaka ry'abademokrate kubera uburakari batewe n'uburyo ubutegetsi bwa Joe Biden bwashyigikiye intambara ya Israel muri Gaza. Igihe twavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye gukora byose bishoboka ngo isinyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano yo guha Amerika amabuye y'agaciro, Amerika nayo igafasha Kongo mu by'umutekano. Dore ibyo twavugaga. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yadohoye igihano cy'urupfu agihinduramo igifungo cya burundu ku banyamerika batatu bari bahamwe no kuba mu itsinda ry'abagerageje guhirika ubutegetsi bwe mu mwaka ushize. Itegeko teka ryasomwe mu makuru yo mwijoro kuri televiziyo y'igihugu kuwa kabiri ryavuga ko abo ngaba ari Marcel Malanga Malu, Tyler Thompson ndetse na Zalman Polun Benjamin Reben bari barakatiwe icyo gihano cy'urupfu mu kwezi kwa cyenda mu mwaka ushize. Iryo tegeko teka rivuga ko icyo gihano cyemejwe n'ubucamanza bwa gisirikare ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, gihinduka ntakuka ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu. Mu kubadohorera, Perezida Tshisekedi ngo yagendeye ku kuba ubushinjacyaha bwarabasabiye imbabazi ndetse no ku cyifuzo cya Minisitiri w'Ubutabera. Ntabwo bisobanutse neza niba iki gifungo cya burundu bazagikomereza muri gereza Kinshasa. Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta masezerano bafitanye yo kohererezanya abashakishwa n'ubucamanza. Aba bagabo bahamijwe icyaha gikomeye cyo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Mu kwa cyenda mu 2024, abantu 37 barimo abanyamerika batatu, umwongereza umwe, umubirigi n'umunyakanada bakatiwe icyo gihano cy'urupfu nyuma y'uko urukiko rubahamije kugerageza guhirika Perezida Felix Tshisekedi. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, uwo munyekongo twavugaga mu kanya ufite n'ubwene gihugu bw'ubirigi ni Jean-Jacques Wondo yarekuwe n'ubucamanza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpamvu z'ubugira neza ajya kwivuza mu Bubiligi, ari naho yagumye kugeza ubu. Uyu Wondo ni umushakashatsi akaba n'impuguke mu bijyanye n'umutekano. Yari yarafashwe nyuma y'iryo gerageza rya coup d'etat ashinjwa kuba umucurabwenge wayo. Bose hamwe abantu 51 nibo baburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare. Iburanishwa ryabo ryagiye ritangazwa kuri radio na televiziyo by'igihugu.
abagabo bashinzwe kugaba igitero cyo ku itariki ya 19 y'ukwa gatanu mu 2024 ku ngoro ya perezida no ku rugo rwa Vital Kamerhe, umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu icyo gihe yari hafi kugera kuri uwo mwanya. Christian Malanga, umunyamerika ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukekwaho kuba ari we wari uyoboye uyu mugambi, yiciwe muri icyo gitero hamwe n'abandi 5 muri bo bari kumwe muri icyo gitero. Umuhungu we Marcel Malanga, umwe muri abo banyamerika 3 badohorewe ku gihano cy'urupfu, mbere yabwiye urukiko ko se yari yamukangishije kumwica iyo yanga kwitabira icyo gitero. Tyler Thompson we yari asanzwe ari inshuti ya Marcel, uko ari babiri bafite mu myaka ibarirwa muri 20 y'amavuko, bakinanaga umupira w'amaguru muri leta ya Utah muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka ushize mukase Miranda Thompson yabwiye BBC ko nta gitekerezo na busa yari afite ku buryo Tyler Thompson yisanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati twarumiwe neza ku bijyanye n'ibyari birimo kuba. Ikintu cyose twamenyaga nicyo twabonaga kuri Google. Umunyamerika wa gatatu Benjamin Zalman Polon yakoranaga ubucuruzi na Christian Malanga. Abanyamerika bagabanyirijwe igihano mu gihe leta ya Kongo isa n'iyiteguye gukora byose bishoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka, ariko zikemera ko basinyana amasezerano agamije guha uburenganzira Amerika ku birombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo. Leta ya Kongo irashaka kunguka iki? Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko binyuze muri aya masezerano, Perezida Tshisekedi ashaka gushishikariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo butaziguye mu bijyanye no gukoresha umutungo kamere wayo. Ibi bishobora guhindura ibintu byinshi. Ibyo binyamakuru bivuga ko Perezida Felix Tshisekedi yasabye Leta ya Amerika kwemera akayiha uburenganzira busesuye ku birombe by'amabuye y'agaciro y'ingenzi muri Kongo no ku mishinga y'ibikorwa remezo. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigaha Kongo ubufasha bwa gisirikare mu guhangana n'umutwe wa M23. Mu ngingo zirimo kwigwaho muri aya masezerano harimo guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwihariye bwo gucukura no kohereza mu mahanga amabuye y'agaciro y'ingenzi, guha Amerika ububasha n'uburenganzira ku cyambu cya Banana, icyambu cy'ingenzi mu kohereza ibicuruzwa hanze, ndetse no gushyiraho ububiko bwihariye bw'ayo mabuye y'agaciro kugira ngo byubake ubukungu n'umutekano wa Amerika. Amerika yemeye ko baganira kuri aya masezerano nyuma yo kumenya ko hari amabuye y'agaciro y'ubwoko 50 y'ingenzi ku nganda zayo, kandi Leta ya Kongo ifite ku bwiganze ku rwego rw'isi 10% muri ayo mabuye y'agaciro. Harimo 70% bya cobalt ikoreshwa cyane mu buhanga bwo mu kirere no mu gisirikare, harimo lithium, harimo tantal na uranium bifite akamaro gakomeye cyane mu ikoranabuhanga rigezweho igifashishwa mu bya gisirikare no mu ngufu. Uyu mushinga w'amasezerano uriho mu rwego rwo kugabanya ijambo ry'Ubushinwa, kubera ko kugeza ubu nibwo bwiganje cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Perezida Tshisekedi rero arashaka kugabanya izo ngufu z'Ubushinwa ndetse no kwegera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo igihugu cye cyisubize uburenganzira ku mitungo kamere yacyo. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, Donald Trump yasinye iteka rya perezida rifasha ibigo by'abanyamerika kubona byoroshye amabuye y'agaciro yo mu mahanga y'ingenzi ku nganda zabo. Binyuze muri ubu bufasha, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizeye kuzahinduka umufatanyabikorwa w'ingenzi kandi gahabwa ubufasha bwa gisirikare bwa Amerika. Uko bigaragara, ibi bintu birimo amafaranga cyane kurusha ikindi cyari cyo cyose. Ese ibi bizatanga amahoro mu by'ukuri? Umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi 2 wavuye mu mujyi wa Walikale no mu nkengero zawo mu muhate wo guha umwanya inzira y'ibiganiro. Ibi bibaye nyuma y'ibyumweru 2 M23 itangaje ko yafashe uwo mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mbere ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu yari yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kwimura abarwanyi bayo ikabakura muri uyu mujyi wa Walikale, ariko iza kwisubiraho nyuma y'iminsi mike ivuga ko ingabo za leta nabo bafatanya batakuye indege nto z'intambara zitajyamo abapilote cyangwa se za drone aho ngaho i Walikale. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko kwimuka kwabo
kujyanye n'itangazo bari basohoye ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu. Ati ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi bwazo cyangwa se ibitero byazo ku basivile mu turere twabohowe no ku birindiro byacu, iki cyemezo cy'ubushake bwiza kizahita kiburizwamo ndetse duhite dukuraho inkeke duhereye ku isoko cyangwa inkomoko yayo. Ntabwo M23 yasobanuye niba ingabo za leta FARDC zaramaze gukuraho izo drone zamaganwaga na M23. Ibi M23 yabitangaje kuwa kane bihurirana n'uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwa Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri Afurika. Uruzinduko yagiriye Kinshasa aganira na Perezida Felix Tshisekedi. M23 yavuye muri Walikale kugira ngo ihe amahirwe gahunda ziriho zo kugarura amahoro, ariko amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Walikale aravuga ko nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 uhavuye, uyu mujyi wahise wibasirwa n'ibikorwa by'urugomo ndetse n'ubusahuzi. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bwo humvikanye amasasu muri Masisi, hapfa abantu 2, abandi barenga 10 barakomereka. Reka tubivugeho. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yaganiriye n'umuturage w'Iwalikale avuga ko abarwanyi ba M23 bashobora kuba bari batangiye kuva mu mujyi wa Walikale mu gitondo cyo kuwa gatatu berekeza mu burasirazuba Igoma, undi mujyi bagenzura kuva mu mezi 2 ashize. Uwo muturage yabwiye RFI ko mu gitondo cyo kuwa gatatu ngo abaturage batunguwe no kubona abo barwanyi batakiri mu bice by'ingenzi babaga barimo muri uwo mujyi. Nyuma abasirikare ba leta n'abarwanyi b'umutwe bafatanya wa Wazalendo batangira kuhagera. Ati bakimara kumenya ko inyeshyamba zahavuye, FARDC na Wazalendo baragarutse bajya mu mujyi wa Walikale. Ati abantu batangiye kugaruka mu ngo zabo. Icyo ubwacyo ni icyizere. Ati noneho turimo kwizera ko ibintu bizagenda neza, niko BBC yanditse. Nyuma y'uko M23 ivuye muri uyu mujyi, abasirikare ba FARDC na Wazalendo bawugarutsemo, ndetse bamwe ku mbuga nkoranyambaga batangira kuhandika amagambo y'insinzi banagaragaza amafoto bari muri uwo mujyi. Gusa M23 niyo yikuye muri uwo mujyi. Kubera iki M23 yavuye muri uyu mujyi? Abayobozi ba AFC M23 bavuga ko bakuye ingabo zabo muri Walikale mu gushyira mu bikorwa ibyo bari bemeje ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu. Itangazo ihuriro ryasohoye kuri iyo tariki ryavuga ko rigiye gukura abarwanyi baryo muri uyu mujyi no mu bice biwukikije kugira ngo ibiganiro by'amahoro byateganyijwe hagati y'iri huriro na leta ya Kongo bizabe mu mwuka mwiza. Bitewe n'ibitero bya za drone, ihuriro ry'ingabo za Kongo ryari rikomeje kugaba ku birindiro bya M23 ndetse no ku baturage mu bice igenzura. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu, AFC M23 yatangaje ko yabaye iretse gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no muri ibi bice. Mu ijoro ryo ku itariki ya mbere rishyira ku ya kabiri muri uku kwezi kwa kane, abarwanyi ba AFC M23 batangiye kuva mu mujyi wa Walikale no muri ibyo bice. Icyo gihe nta mirwano yabaye kandi iri huriro ntabwo ryatangaje impamvu yatumye rifata icyo cyemezo. Guhera mu gitondo cyo ku itariki ya gatatu, ubwo ni kuri wa kane, ingabo za Kongo nabo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bagaragaye bifotoreza mu mujyi wa Walikale. Bamwe mu banyekongo bavuga ko AFC ngo yashyizweho igitutu kugira ngo ive muri uwo mujyi. Amakuru ava muri uyu mujyi aravuga ko hari agahenge mu gitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kane muri Walikale centre. Ni nyuma y'iminsi myinshi y'umwuka mubi. Ku mugoroba wo kuwa kane humvikanye amasasu ariko nyuma za gucogora. Nubwo bimeze bityo ariko hari ibyangiritse byinshi birimo nk'ibikoresho ndetse n'imitungo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yavuze ko nyuma yo kuva muri uyu mujyi ngo habaye ubusahuzi bwinshi ndetse ngo hari n'abantu bakomerekejwe n'amasasu. Abarwanyi b'ihuriro AFC M23 abaturage bavuze ko berekeje muri za Masisi banyuze mu bice bya Mukakato, Mpofi n'ahitwa Ruvungi. Muri urwo rugendo havuze imirwano ku mugoroba hagati y'abo barwanyi n'imitwe ya Wazalendo. Habarwa abantu 2 baguye muri iyo mirwano yashyamiranyije inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo mu gace ka Masisi centre ni muri Kivu y'Amajyaruguru.
ni imirwano yabaye hagati y'itariki ya 2 n'iya 3 muri uku kwezi. Nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuvuzi, abantu barenga 10 bakomerekejwe n'amasasu bakirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. Ni imirwano yateje ihungabana rikomeye mu baturage, aho benshi bavuye mu ngo zabo, ndetse ngo hagaragaye inzu zahiye, izindi zangizwa n'amasasu. Hanabaye ubusahuzi bukabije. Nubwo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 4 hari hagarutse agahenge ngo nituze ry'igihe gito, abaturage benshi bari bahungiye mu bitaro ntabwo baragira icyizere cyo gusubira mu ngo zabo kubera impungenge ko imirwano ishobora kongera kwaduka igihe icyo ari cyo cyose. Amakuru y'abaturage bo muri ako gace yemeza ko Masisi Centre igikomeje kugenzurwa n'umutwe wa M23. Kuva muri Walikale kwa M23 ntabwo bivuze ko bavuyeyo burundu. Uyu mutwe w'inyeshyamba uvuga ko ukurikiza gahunda wihitiyemo. Ku ruhande rw'ingabo za leta bo bavuze ko bakomeza kuba maso ngo bareba abarwanyi ba M23 bagana n'icyo barimo gupanga, nk'uko byavuzwe n'umwe mu basirikare bakuru. Amasasu yumvikanye kuwa 4 muri centre ya Walikale yatewe n'abawazalendo, nubwo uko byagenze byose bikiri urujijo. Haravuga ibikorwa by'ubusahuzi byabaye cyane cyane mu duce twa Kisima ndetse n'itwa Nyarusukura. Ishami ry'umuryango Médecins Sans Frontières rifasha ibitaro byaho ngaho byatangiye gusubukura ibikorwa, ariko bigakorwa buhoro buhoro no mu bwitonzi. Gusa uko ibintu bihagaze biracyari mu rujijo. Mu bitaro byo hafi aho imiti iri hafi gushira, kandi kugeza ubu nta gahunda nshya izwi yo kuzana ibikoresho by'ubuvuzi bishya. Ibitaro byinshi byo muri Kivu y'Epfo byugarijwe n'ibura rikabije ry'imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Ibitaro byinshi birimo kugorwa no kwita ku barwayi kubera ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti n'ibindi bikoresho. Ibi biraterwa n'uko imfashanyo z'ubutabazi bwihuse zahagaritswe nyuma y'ibitero bya M23, ibyatumye imiryango mpuzamahanga itagikorera mu duce twa kure tw'ibyaro. Mu bigo by'ubuvuzi byazahajwe cyane harimo ibitaro bikuru by'intara ya Shabunda, nubwo byari muri gahunda ya leta yo gutanga serivisi z'ubuvuzi ku buntu ku bagore batwite, ubu ntabwo bigishobora gutanga n'ubuvuzi bw'ibanze. Joseph Mpeseni ashinzwe ihuriro Action pour la protection des droits de l'homme et le développement au Congo, asobanura ko urwego rw'ubutabazi ruhagaze nabi muri aka gace. Ati abarwayi barimo gupfa kubera kubura imiti ikwiye. Nubwo leta yatanze gahunda yo kuvura ku buntu ababyeyi batwite, ati ubu ntabwo bishoboka kubera ko nta miti ihari. Ibitaro n'andi mavuriro ntabwo bishoboye gutanga serivisi z'ibanze. Mpesi akomeza avuga ko isoko ryaho rikomeje kuzahazwa n'izamuka ry'igiciro cy'imiti. Ati udupaki 2 twa paracetamol twarazamutse tuva ku mafaranga 500 ya Kongo tugera ku 2,000. Iri ni izamuka rya 300%. Agapaki kamwe ka serum physiologique kavuye ku mafaranga 4,000 kagera ku 15,000 cyangwa se 20,000. Ni ukuvuga izamuka rya 500%. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abarwanyi b'ihuriro bavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe ku itariki ya 22 Werurwe. Ati AFC M23 iramenyesha abanyekongo ko bitandukanye n'ibirimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, twashyize mu bikorwa icyemezo twafashe cyo gukura ingabo muri Walikale no mu bice bikikije. Ibi biri mu itangazo uyu mutwe wasohoye. Kanyuka yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ko niryongera kugaba ibitero aba barwanyi bazasubira muri Walikale. Ati ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivili mu bice tugenzura no mu birindiro byacu, iki kimenyetso cy'ubushake bwiza kizakurwaho, dusenyera ikibi aho gituruka. AFC M23 ikuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije mbere y'uko ihurira na leta ya Kongo mu biganiro bizabera muri Qatar ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4. Hagati aho muri gahunda yo gushaka amahoro arambye muri aka karere, Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto
yasabye umuryango w'abibumbye gushyigikira gahunda y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uw'Afurika y'Amajyepfo, gahunda yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Uyu mukuru w'igihugu unayoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yagejeje iki cyifuzo ku muyobozi mukuru wa Loni Antonio Guterres mu kiganiro bagiranye ku murongo wa telefoni kuri uyu wa kane. Ni ikiganiro kibanze ku butumwa bw'amahoro abapolisi ba Kenya bari muri Haiti kuva mu mwaka ushize bagiyemo. Yasobanuriye Guterres ingamba zafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatatu hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni ingamba zirimo iz'igihe gito, ikiringaniye n'igihe kirekire zafasha uburasirazuba bwa Kongo n'akarere kubona amahoro. Muri izi ngamba harimo izigenga uburyo bwo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi mu burasirazuba bwa Kongo, korohereza ibikorwa by'ubutabazi n'ibiganiro hagati y'impande zose zifite uruhare mu ntambara muri iki gihugu. Perezida Ruto yavuze ko yasabye Loni gushyigikira umuhati wa EAC na SADC mu gushyira mu bikorwa inzira iganisha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro. Nk'uko yakomeje abisobanura, we na Guterres bagaragaje ko bashyigikiye ko akarere kabona amahoro n'umutekano, amakimbirane ibihugu byako bifitanye agakemuka mu buryo burambye.